برای اسکایب ام بر خوابدن فرانسا جوی دری هوال ارسلان روزنامه‌وان بشداری بولتن آمد به هوال دما تباش بش خو ایروج چالاکی لپاریس هاتیل دارخستن چالاکی چاوا بریو دچو دا خوازین چالاگران چبو چی پیام درکتن پیش اری ایرو بر وسوبه ساعت 11 gelekez hem ji Fransa hem ji hemû welatên Ewropa hatin بله خویایت اکلیل گل هوال ارسلان ج فرانسا پایتخت فرانسا پاریس هات برین شخوا ایروش ساعت 11 صبح و جبو بیرانینا هر سه تکوشرین گو سالا ام بیجن 1013 هاتن شهید خستن ساکن جانسز لیلا شایلماز و فیدان دوغان به کمکوژیه که لپایتخت فرانسا هاتن شهید خستن شخوا 11 سال سروی بویری را درباست به شخوا نه چلیه 11 سال سر درباست به جبو داخوازا اشکره کرنا ام بیجن کجران فعلان یا کسین لدووه بویری وکو هر کس زانه به پلانا میتا دولت ترکا داگر کر کم کجیا پاریسا یکمین هات کرن جبو عدالت به هزاران کردستانی و دوستین وان ایروش صبحا لپایتخت فرانسا پاریس کمبون و به دروش من جنجیان آزادی و برخودان جیانه هر سی شهید ببیر آنین و داخواز عدالت جبو امبیجن فاعلین و کمکوژی کرنش خوابک هر کس زانه میتا دولت ترکا داگر کر به پلان او کمکوژی لدجی هر سی جنین پیشنگ پیکانی از باورم جارک دن هوال ارسلان ج پاریس بمره آماده هوال دما تباش و گردنگ متیتا چالاکی چاوا بریفده چه اری ایرو چالاکی ساعت 11 da dikombuna geli Kurd da despekir ji hemû Ewropa gelê Kurd hatin paytexta Fransa Parîsê û gelê Fransa jî li vê derê kombûn ber Gare du Nord ku cî komkî jî pêk hatibû kom civîn li wir dest pê kir li wir hinek axaftin hatin kirin bi Fransî wan axaftin hatin kirin hunerê siyasetmedarê Kurd jî li wir bûn hunerê saziyê jin jî li wir bûn ya Fransî mesajê xwe dan peyama xwe dan malbata şehîda هنرمندن و گلی کرجی بدری کم ببون و پشت خفتنان مش دست بکر ساعت 12 ده جیگاردونوته حتی میدان رپوبلیک yani meydane Cumhuriyeti ya Paris'te de meş lüvedere xlas bu pişaji dest miting kır geli kurt dve mitingende gelek siyaset medari niziki 15 siyaset medari Fransız lüvedere xaftın kırın yani yeki juanji partiyeki brastiji derdore bistin cisede bistu lüvedere redigri Fransa alvedere şora peyama xwadan partiye çepe Fransa peyama xwadan o endamın senatoya Fransa jî lüvedere peyama xwadan ji Kurda betir Fransa nüneri siyaset bederi nüneri gelli Fransız lüvedere peyama xwadan van peyamada çirket peş yani ev gotun ki ev pişti 11 sal ev komkuji natiya zelalkın ev şermek mezine jibo devleti Fransa gerek ev komkuji zutir be zelal kırın jibo komkuji duemin ku saliburi pekatı bu daxwaziye siyasetmedar Fransıza daxwaziye wan ku gerek embejin de aliye ki باشتر بله هوال تبحث کر گوگلک رایدارن فرانسی سناتور و امبیجن سیاست مدارن فرانسی جی دناوا مشو میتینگ دا بشدار بون اف سیاست مدارن گوته دا بشدار بون وکم زن 11 سال سر بویره را در باس بویه حتی نها امبیجن پاشخانه یا ویکم کجیه نهاتیه اشکره کرن کسین گو آماده بون دوی مشیده دکارن چه زخته لدولت بکن و تفلیبونا وانا و سال دناوا مشیده چه پیامی ده؟ اری پیامی وان گرینگ بو yani پیامی وان پیامی گلی کرد دخوازی وان جی زلال کرنا وان هر دو کم کجینه ev jî yani dimejin em dizanin ki pekani van kom kujî ama em dixwazin ku devleta Fransa wê bi aliyê eşkere diyar bike di nehe çilê de 2013 Parisê komkujiyek mezin çêbû sakine cansız
Fidan Doğan Leyla Şahiramez hatın katil kirin salvegere ve katliamı bun. Yazda sal pişahin devleti Fransa hem bejin istihbaratı Fransa hem bu belgeyi ku desteği de ne daye dadgeyi yani ev nişan dede ki yine hezin henel Fransa naxwazin ev komkuji bezelal kirin. Yani ev siyaset medarı Fransa jî dixwazin ki ev komkuji bezelal kirin rojek beri ev belgeyin ku deste devleti Fransa deste istihbaratı Fransa veri parve kirin veri de hemû gelî Kurdar ra veri parve kirin û yani ji bo ku katliam zelal bibe gerek ev belge diyar bigin. Eğer ev belge ne diyar nebin jî yani tu carê hem gelî Kurd hem gelî Fransa nizanî ki heye piştêwan komkujî ki yani çi astede devleti Fransa beşleri ben komkujî bûye ev dixwastin ku ev bûyar bê zelal kirin û بله هەڤال چ پلان هەنە درۆژên پێش de ku çalakî heyane hêçileyê bên darxistin. Bele. Ele neçile de ber Kürdistan Enformasyon Ofis Büroya Ofisi Kurdistan ku 11 sal beri komkuji pekat bu biranine keçebe disa dosta geli Kurd u geli Kurd Fransa u derdore Paris'e jiyandıkın evvel vur kombubun biranine keçebikin u disa peyam xwa siyasi ji jüvede diyar bikin o disan daxwazı ki gelê Kurd jî disan beynin serzimanê ev daxwazçı bûn gerek mirov belkî disan bêjî gelê Kurd dixwaze ki ev belgeyê ku destê devletê Fransîza bê eşkere kirin û da dixwazin ki ev kujerê katliamı duyem jî bê zelal kirin bê dadgar kirin îro gelê Kurd vê peyama da li van qadan da bû neheç rê de jî dîsan divê derê çalakiyek pek bê. بله گلک سپاس روزنامه‌وان هەڤال ئارسلان ji paytexta Fransa Parîsê tu beşdarî bultena me bû gelek spas bo agahiyên te me re parvekirin. Spas baş.